Endlini kaJehova izinyawo zami sezimile emasangweni eJerusalema. Masisondeleke nakuleni inkonzo yomdali ngokuthi sivume ndawonye ingoma amakhulu 267 267. Imini yecawa ibuye yavela, imini yomvuyo omkhulu, imini enkulu yenhlanganisela yabantu benkosi yezulu, imini insimbi yobizwe ibethwe, imini abantu bayalwe, imini ilizwi lobomi lithethwe, imini kubongwe umdali, imini yaphumla inkosi yezulu kukwenza izulu nomhlaba, imini wesuku omkhulu lomkhulu waphuma kwelakhe ingcwaba, imini abantu benkosi baqhela ukuva indaba zovuyo, imini amakholwa langazelela indaba msingana kuyo. Vuyani makholwa, vuyani izingcwele, bongani inkosi enkulu, kofika ukufezwa kwendino siphele, niphumle kwanani phezulu 267.